perezida nawe apresenta bamumuha bamizanira n'ubundi bamunyagiye nzana n'ubundi kuri bamushyigikira bazomyemeza none bazonyagirwa mbere banyagirwa kabiri banyagirwa gatatu banyagirwa kane atari bamuntu twatugiye mu mukino udahera. Iyo umuntu adémissionne ashaka kuba adémissionné pour des questions zo gutangura la fédération n'appartient pas. La fédération n'appartient pas à la personne qui démissionne. La fédération c'est une institution kandi tubabyiza abantu gusumba bikomeza cyo bituma bacagoma kubandanya assemblée générale ntabwo bavuga exactement ryari ishigwaho ubwo twaje amategeko twobiraba neza irimo twobiraba mugabo no munsi abantu bayinombe bafite uburenganzira bwo gukora ibikorwa byabo gushika igihe assemblée générale izoza ikavuga ati oya cyane yego ariko nabarebesheje ntabwo bazaza kuvuga kuko batora perezida gusa batora perezida nawe apresenta bamumuha bamizanira n'ubundi bamunyagiye nzana n'ubundi kuri bamushyigikira bazomyemeza none bazonyagirwa mbere banyagirwa kabiri banyagirwa gatatu banyagirwa kane atari bamuntu twatugiye mu mukino udahera. Hanyuma natanze programme iyo programme ndayexécuta mu myaka ine n'umunsi muri renaissance yaha kundi après 4 ans ashaka kuvuga la descente cyangwa la montée yashoboka siruka cyumva rero jewe fise renaissance yiza kuraba abantu baza kumufasha muri iyo numbero no gato hanyuma tukiye barima après que numbero rero ndebesha kandi bavuze bati barakaba baronye uriya bafitanye ibi n'ibi umuntu wese ashaka gutera muri basketball aronguriwe umuryango hanyuma ibintu bikorwa yisunzwe amategeko no musi bavuga ngo assemblée générale yabaye erega no musi bavuga ko conference tabaye kubera atavuze ibyo bashaka niyabaye dushaka iyi none tuzongera assemblée générale irengera makuru